perbegasan anak berparmen Indonesia Joran itu hari. Saya ingat betul kami keluarga negeri berbahagia, keluarga biar tidak nanti tua, lumur di biar tidak makan bertuah di Batam. Saya si marwani makan bertuah di Batam, saya betong cakap nanti orang sepakai tas itu, dohot kami ngasih di Batam, pas aku nggak cerita salutna, asa salut dari tambah las di roha. Isau namanya pas kamu sama tiga putih, asa putih soalnya benar putih coba buat, dapat kejalanan Jepang dan duluan. Nah, kok kamu tuh dulu dapat apa bagian alamat? Dua para saya duluan, tawamu atau tubuh atau mari si Omi Raja Nami songan boros hidup setuju. Asa Jepang betul songan itu sudah tua. Asa dulu nak kopi baru pas motor. Di motor kita selalu nasi lusu bak pas motor. Asa pura saya dendeng nak pura saya mati. Napa jujur tiga minggu boros di mata hari. Jadi kita boros satu orang songan bebas satu. Asa satu bandingin mana satu batu. Ini betul dibandingin boros mana betul betul. Jadi kita Raja Nami orang songan berdikit sudah suara itu apa di pandang kata. Asa silam labu kurut mereka tu silam labu tua. Jadi tadi ulo tu sudah saya mulai satu dua ujungnya dan terjadi beruntung selalu kami tambah terus. Asa meti na bulan ratiti meti tambah bulan pada mana. Saya pada dalam matok siap kamu nama saya di sini bulu berburu sedang tong bahok di dalam kami. Rasa kami karena poso dari hari satu bulan lama karena poso dari hari sekolah lagi jauh potong ada. Betek behan orang sana ini menghujul lumpuri ke suara ini dengan nami mana pak kadang nami jalan bener nami takas marajai mengaji hari. Ya batu jalan orang sebalik tang minta bagabe tunggu dah seduan hari tamat tok segabe alam badika kita masih bodoh dua. Sak itu lu minta satu hotel liling minta mangulu ke besi orang rasa. Di biasa nami ada orang so kita mulai membuat tu digodak tak masih itu majulung di bolo minta pertanian tomat tanah bertua di Batam berarti ini dengan orang batu. Bolo berdemat dan si doktor Rani Raza itu dari Selawas. Jadi Juru amang kade nami alu-alu damang majuru tuangatan anak tua di Batak. Kade nami alu-alu damang majuru tuangatan raja. Ada mama kade nami asa gorok songon pak nidalihan tolu songon pangidon nami alu-alu damang ma bisa luhut situan natorop ngaliat naluluk ada mama bermula do narigan bermula do nauli asaon ma mulana haojak ni anak pun nami do main nami manjalo pasu-pasu pak dongan salipion bandamang ma godang mula-mula ada mamang kade nami asal lihat panggawean, lihat panghorasan, lihat nang dihami paksaulion, ima dihami pepangan itu garaja manu, bong, bere, ibebere, suang songoni dong sa di nami. Jadi main pemang nami, asal mangaliat mahami, benda mangma godang lihat dia di.
masuan sian yoro di debatai. Jadi di bulan-bulan nabi manang hukum depano nang pola baca kudokon ama tapi madi hamu bilang-bilangan tujuan non tapi mau saya di hamu pasu-pasu buru manang nabere saat saya gajar mau bermula saat mahamu usah orang batua ultima nabui pasat. Kami matuju jalan horas. So ini mah raja nami, ulah-ulah nami, tulang nami na tulang nami. Di partikinon raja nami, aneng Roma kami masuk raja nami itu. Kamu marabocok kamu ray ulah-ulah nami. Alay raja nami, tangan bebotohot jari-jari, 10 jari-jari di ujungnya. Jari-jari ini masih gajang-gajang, jumuluh kami masatabi aneng masuk batu. Kamu selalu ulah-ulah nami do, tulang nami do, tulang nami. Olah tangan masuk bado raja nami. Aneng ngebui pasaton nami di partikinon 50 jari-jari pasapun sada 9 jujung pasapun 2 pato dior raja nami asalas ma badan lasma pato dior muna di sopan nami raja nami budima. Jadi memang somba mahal ngomong nami. Dabi jalor. Jadi ompe yang ngomong nami. Mulu tumpe di hawa munai sabi-sabi.
solusi. Mau latih Maharaja nami. Amang pada nami. Berarti nahuin na ay tiyo binayap tu panuatan. Bada mama ngodang si tiyo pada guna mama tuasatan. Maharaja nami, badi kamu pangeran nami, baik kamu kesyo. Tuh kamu ulah to. Naborong ni hula-hula muna siya toro sa tugidjang di ba ini abang boru Roma hamu laos tomo-tomo hamu mahami alay sa tabi abang boru di siro hamin non langsung pasaton nami lo kata ni pergoy na next pasaton nami. Gabi jala ho. Ya mo ang patrina. Gabi bang gabi. Ang kanong hawa ni hula-hula mahami dohok tulang na. Baik dam mga godang panungumo ni.
pahami nang salhut na mga orang ni hula-hula do tulang pusok pahami wah raja nami Gabi. Sa tabi amang buru asa mga lapsangap kami tu sa luhut na horong ni hula-hula muna. gabi Jadi songo ni matutunan dihita sa luhut na horong ni hula-hula ni parburuata. Nakaning songo na takas rak mabegi hita molotupe. Kola di jolo na di soba ni raja ni mang buruta hita sa luhut na boha kamang raja si tolo pinaulido hita di si. Mau lihat gabi horas kupasa tali parpikia tu hamang buru. so tiktaban nami raja nami tumpe olan tangan masomba uduk semajujung nami masomba bau lima rohani raja iman majalo nami majalo haro nami non dapat tikki na dapat gambas na adong do tikki di hamu pasar tami na uli na rin gantu hamu na karaja nami Gabi. jadi di hamu kakus nami dan Roma kami manumpa-numpa hula-hula nami bain damang ma godak ko patuway godang ay laut dos ni roha si bain nasaut asa si hikit sinalenggan tapilit dia kana dumenggan dihamuna amang parmusik na lupa amang pangoloy amang nagabi sioluan paridah na suksuk parlok panatabo dia alap manugut tarua bodari nak sahudo no ngadia tu siho didok na tua-tua amang pade nami asa tinahumur tio los pina masuk tu panuhata baik damang madihami godang si tio los padumula mang matu hasata baik damang mamang jadi mari hamu kalut nami Jadi soni mari kita kadongang pertahun-tahun persayan nonon asa mengarade kita nama kawasi iba permanganon tade. Jadi dia munaka amadurina perholos nami asa siap-siap dia halian kamuna. Soni mamlate. Zahul behina baru main di hatiku di raja Uruna mora maroha
di kadang olu di golu-golu. Ale Aleina oh basu-basu Tuhan biarlah hidupku hari Marti kau jalan habis Dihamuna perhubas nami, boru dihamuna apa nami. Parsautau, asaroha muna susah magkumasi na managdogi ang kaidahan. Asal bersedia mo, siap-siap. Besok la partire la Barcelona di kadang olu di golu-golu. Aku mau biarkan hidup pagi hari masih lepas dalam rapi habis aku baik lari-lari kadang olu di golu-golu. Perhubas nami sa Batu kabayo perhubas nami. rapikan kedua siang Yang mo perhubas nami. Asal Tuhan isulak ka na managdogi ang kaidahan. Asal langsung manibabulang kari. Oh,
Partikian di pasama tulong asaudan. Jadi solima dihida doa sahuda asal huwan. Tanuk na tehe keluarga besar naro siang coba misal raja nami jelas nero hatta dia inauli di bulan namading kanon tentang na kong imatanya risa ko dari on raso hatta itu ima na maghinte ima na madalo pagdamas sa ipion ima bunga na gabi paruman nami anak nami mga nagabi sila mo ala ni matutu raja nami ala sama buha mo raja ni hula-hula nami nang kami pe raja nami pasang po kamu mau ni pe mo sama dia no rumang ni pagol sa tangan non tunglas maro hamuna majalo raja nami dari ope asa bagaw na maghanto ma pinagata di rubian oras na mo tong na majalo lagto ga na madhamu di amin na mga yan mata ten hangi raja ni mo muna buti na gabi salah kita Pemoni bagi hamu gadani tamuran nabi among bulungan poha dastong mamamargaran sekenami magdala marikenami Mulur aja nami. Nama kada di hamil aja. mau ya hula-hula muna marga na baban minapasahaton dekke si ino main natio dekke si muruguru ang dia mato jujulon narion tutiona termina muna muruguru torbi muna jujulon narion si sahapon lekuk tamar kuwa di bata asa horas mahami no ay hula muna pasahaton horas mahamu yan akon namin na watalo kilo bodi mahami Emat. Jadi soal ini mak, bihita si majutak si tulus arena, asa tapasahat, dekke tu beret tari sora pak mahita, terluhu bidung at tubuh namin na horapotok kami di luaton, rapak pasahat tu mahita na. Ma tu oro na manguluyon na nubison ha? Ah, jadi Barjolo makadok mulai ati budak tu harta pardika basai al asid otong rohana totong madongani hita bui hita barpungu di sol ima nama siala mai nang wijalo hamuna nakin pamas-masuan sian parhado di tuhani jadi son rolo kami tulang muna lau mangalian dikis yululur asal dulu mahamun turuan ulur hamu dulu jalau muse dikis diodon Dudi bagasan keluarga hamuna salas kiuma bacari amuna. Jalau se beke sahur don. Saya sahur madua mahamu satu saleni mangulu. Utima. Tulang segian. Jadi songoni manang di hamuna nasiak kuta naroset tuba boha isi masir kita pasatok katana dos marhata mauliate matutu gabe majalah horas jadi songoni matutu nang diho bere doho diho boru dison roro hami tutu tulangmu ima dina pasahat tu di jolomuna ima dekke si tiu dekke sahat dekke si mururudur asa anggi atong bitang yang nami tutu hatta nomor tua di bata asa anggi 17 tahun sahat panggabian saat parhorasa di hamuna saluhutna diberi nami doh di boru nami tuk sono pitu tu na boy hupa saat kami di jolomuna didok na tua-tua rututu asa tinapul bulung sabi bilut but pinas pason mula tuk pe sono tutu na boy hupa saat kami di jolomuna rak matutu beri nami doh boru nami makalason asa titim mana tinopa golang-golang pangarahuna mula petuk sono na boy hupa saat kami di jolomuna tuhat tadi bata mana tong manggohi pasu-pasuna butima Tuhan, dialah cok kami, pamas-masuan, ibu hurian. Nang Tuhan, di parpongan di ulau-ulau, nang lumahan sa pokit, jalan naik masih panganon. Nunga di parade pasuhutun bolong, si panganon bihami, anek sepangan nami. Ako Tuhan, jumulo pasu-pasu, asa makkorpon gugon edwar bihami. Jala, danggay makkurang itu tu dihasutun bolong. Alana martabata boleh Tuhan memang pasu-pasu itu ngatur mana harus tumbuh so itu nak kadungan namin na duhot
makalucia ho makabasi itu lemar kadota banang kasinamo tinasida nang sudia karungan na ibe Tuhan na makirim di akka kebutuhan di perdagingon di binasida Tuhan matokong na mga ramot di binasida ujalo hay makan pasumon marite-hite Tuhan Yesus Kristo namin amin. Ang mga pingganda ba? Pangalan di ka na ba? Swap. Ya. Ya. Pangalan na ba? Oke. Kameranya mana? Lagi. Nah. Gantian. Ya. Kameranya Pak. Lomba pindapangan yang kinamin kita soy. Pak, itu dia dong. Sebentar. Iya. Sekali lagi Kak. Ya. Dengan sabol kasih terus. Iya. Oke. Biar telan dulu Kak. Makan dulu. Oke. Ya. Ya. Lomba pindapangan Jadi yang suami istri. silaban. Baru silaban dok bere. Ya Iya. bubur nami silaban dok bere. Oke. Kita nama pengatu. Apa itu?
Periksa, ano bisita? Sabi lang tadi. Itu nama diotek terus pernah. Tahan wajah dulu. Cuma musik satu tiga pernah. Kamu ingat, halo. Saat kita bertata, rembulan itu bisa salah itu. Kau dan aku, kita berbagi cerita bersama tawa dan sahabat. Seperti setia janji cinta. Semoga selamanya tak bosan-bosan aku memandangmu, tak puas-puas aku merindumu. Jangan sepuluh saat kita berkata, rembulan tersenyum. Saat itu kau dan aku, kita berbagi cerita bersama tawa dan sahabat. Seperti setia janji cinta. Mau lihat mas, balangan gurun. Jadi wah, jemput kamu nggak hilang, holo. Saya naik, lu nggak sekat kamu. Oh, ini tuh. Saya naik. Asal kubu ngolu-ngolu. Saya naik. Ngolu. Saya tunggu mang ngolu-ngolu. Dia mau guru nami ba, kaulihan mo jo.
ni anggaran na boy karpasahat ni punguan plasma daging motor di muna majalo. Tuhonan masongan hatan ni dua-dua titik mana si hopa gulang-gulang mga rahot na kotik sesadia na boy di pasahat ni punguan say gudang ma binasuna. Basta mertua maparlinggaman ni si Borong. Tuhat kado na mertua sa luhut na mahita di parorot. Sahat-sahat di Solo, sahat tupotean di Tigaras, tirodang nilumunan. Nung nga di pasahat kami, songon tupa pangurupian tuha muna sekaligus anggaran na tapatuba. Sa itu hatta mana maduan ka salut na sa ato panggabihan perhorasan jala totong ma dira mo Tuhan. Buti ma mula tu. Jadi ala loro bapak udah siap bola tosogi anu si majo mula tu. Madok melati daw tuh hubungan ngarong di pas bagi di batas saruna kan kita kamu mati berkata di dalam asa adom nalau unpat itu atau pas manuruk untuk pak orang-orang para nonton soni teh na boy soni teh na boy pas paham pertama na baik kita pas panina Gabi masalah horas. Jadi salah Nang sa hataman. boleh ate mah ada nung sipul songon tempat pengurupian pasat kami no pe baik kamu mah perkosin kami tinau tahu di pasat. Oh, satabi arong naburu namin ate. Satabi naburu. Udah dong nang pasat mo pasat. Horas
partikiano tudong asautan nami.